Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Rengkat lang ka Jingsen Ran jong ki Borsen Shar District bat ki Borsen Shar Shnong uba AL Hek ubalong menteri jong ketenat ka koi ka khia ka sarkar jilla menta ka sengi ka arpo henreu trik ubana jemang arajar arpoi ulale jingo ya ka amphitheater jong ketenat arts and culture ka badan hamaulai nongkwar bat ya ka St Francis Higher Secondary School ka badan hamaulai kenton masar na ka benta ban penlong kum ki corona care center man sumar ya ki bre ki belia bit ya ka jingpang covid-19 kat kum ka jingya tho jong uba AL Hek ha ka amphitheater ka badan hamaulai nongkwar la antat ba an bu hadu ar photli ai ki jingthia kat ba St Francis Higher Secondary School pan la antat ban bu hadu hanru photli ki jingthia ulo ongru ba hakini ki center an sumar amtang yi ki nongshong snong jong ka snong maulai henry yi ki no ki long ying ki badai na no ka snong ki belia bit ya uknyang jingpang covid-19 Artli inspection menipet nang mendagi arti ki corona care center habis nang mulai. Aba naga health department naga liang jong ka office jong DC bat naki darbar snong ya lit ningko menipet ya kane ka amphitheater ke badai ke jong ka art culture department hang tai po mulai nang kuar. Berkat bagi official jong ka art culture bangila menbu no corona care center hang tu nak bentaki mild symptomatic but asymptomatic jong A and B kategori. Dekat kum jingpek nak kaliang juga expert jong health but nak administration jong kebiang hi ni jakan mar badan nak jong ke toilet sabar badan sepuar badan ki kamera bilong ki babiang atau tu hall room bilong ke babiang ki bawan bu nak benda ke corona care center ar bade ka angdo po ampi di atar ande maulai nongkor nga kia kala ngira bu arfu jing tia angdo ka maulai kintan masar aro goi ka school jongga St Francis Higher Secondary School kini school ke bawah biang bah buat mencari ke corona care center ke biang bah datang sedang ke balong very isolated area kemudian ke jingwit jingtut ini dulu di bro arti jaka girong ke bah like lagi jingdon kipai bak babun ke like ke long isolate lah yang tu benda gendon real fo jing tiak tiga tu kepada jong ka maulai kental besar kemudian tang dan kepada ke kental besar kedehi nak kepada kino maulai berapa tiga tak lain baik lang bat ki normarsno baik lang bat ka administration bagai health department pulut yoga tu demang kita kam ki jingtia ngidan kam ke batas ngidan kam ki pillows ngidan kam ke bedsheet ngidan kam tak kita tem lagi jadon kam nanti bayu idon ki jaka ki belabiang go na dong sedok dan ki jaka ki baga gambiang habara rabar dia kita gedon hi ki junut set mar bangi habu ki man puar long minimum gumnu hagi jaka ki badan arfu jingtia lada ki ladan tang saumut ki housekeeping labiang idon arut ki staff nurse labiang dan security tiga monong pada hagi community center belong dia wat ki gedon ki volunteer lu jaga senok kita akan nampak menbatai mentah gajing tu jinsep kalau gunu namarungi pet lang mengarap gajing kam gajing kadar ke gajing Arab tu nangki darbar sno ini mana ada plate pet dia gajing pengkreat pada ki pet kila hi na po ka DC office nomor bah gajing long buri hi lakiar gunu ida gijong ki bait batai so kwa hi benai jah marjan la kwa hi benai hajan la kwa hi benitu khana kham hajan te kita gede gijing it jugi gi lagi jong ki bait bathoj kum kita hi jing ja gendon be hunu te na ta kadau ong i fi kan bakan ngam hi bangi bu sing corona ke setar ban light nagai ban bu ayeng light no tangi gitu jaka light no tangi gitu ki brio la don ga jaka ga babiang ga bor smutu
Kemudian ada ki buah yang lu kam le. Kabala play hi manga gede ga balika school. Nanda gede ga guru dwara. Gede hapo jaya kabala la play. Kabala jaya la layak semat kam play empat play layak semat kam. Nanda hapo madan Laban Sports Club. Nanda di St. George School. Nanda hapo Putharba. Nanda kiwi de jaka ki babun de kum sa Sinogondong lu kiraya sekemat di Corona Care Center. Kabang one meeting mekanis seseorang ke kira gisnong babun bah ke bagi gisnong hi dalade ya kini di Corona Care Center. Health Minister ubay day buat kini ki home isolation ngam soyha. Nama kini home isolation ngi babun bah gi brio nomor bangam kren tang ki katu gani ki jing ki baladon kabor ke jing slong tu ada confidence. Babun bah ki Ing bisam lada di teman ki kro lada di rangba kisan lada di samlarun kada gyo ko bet bon ma batie te lada ki tieng kami kani ka depression kami ka stress te lada gadau kala bon don ka shot ka BP kini katai nata gadau ngilak ngide hi badra segi jaka kiba ka Corona Care Center ke penbiang dari community ki badon ki nurses kibadon ki on call doctor ade badon hang asam hi hanga hi te ngai iba kadon bon ha gajing e ki bag kendu kum ki hoi bon ha ki gure wajab ngamong bagi jab adu mentar ngai i basong home quarantine ngar ngai ladi por bangayo corona ya ngayo covid ngasong hi kun juga yo covid isong hi te ngi de ngi sundan ge jing skotu ngidon ngi yo la dong dong jing e de ngi ru ngi la wan yu ade khamtam le chen no gondong ki wi jaka ada ki buat ko home isolation ada ki dan ka jing pang ka khie damit kaduna ka oxygen level ka shot ka BP dengan ni katai kanu ka ba ki ban transfer pade ki hospital te ki jakka ki ba biang to long hi rei bo boni ngek bagi bahai babu Corona Care Center ong ye ki ban do home isolation ka bahai bangi dan lupa ki Corona Care Center bagi lada don ko kita gijing ya baga sarkar kala bandon gijing ai gijing eda gijing erap ikum kita gibri ini menong mandi nomor ba nong duo we kamlong nomor kum mangar ko ngi fi mende ngar ngasa hi ngamlele dan bon gi basa hi ngamlele kum no ngin duo we kadi bandon lang hi tangwa kadi bandon pade kat kum gijing kabor gijing snow tu yung we bo we ne ko we bo we bagi subit subyang na basa hi ni gi subit subyang na badisa sa Corona Care Center tinggi hi na kalyang do sarkar ini ban pengkreat lupa lada don ki jaka ki bawat lada ki beriu ki biang makata hi ru tambah ki tin kim ka basa hi tinggi la ban tha ki Corona Care Center